Kajing kenjo shaw momer bashispa kalade kajing linti ka bajrong bat kabalamat shibun kajing ban prat ya kalenti ban kot shadukani ka khliman. Kamau khap Presbyterian LP School mau khap kalayo ban kliap perdano ya kajing rakhe ya kajing dap shispa snem ka jongka. Hakani ka sngi lawan ban sakhi ya kani ka sngi khrau ka jongka. Dau sembut menteri ka jala ubadayu MLA ka Penusla Constituency uba Prestun Tensong. Hakani ka sngi uba penyat ya ka program uba rilang nongklau bat haswa ban sedang layo ka jingduai na utumen basan ka balang Presbyterian mau khap uba KS Umsong. Layo ka jingkren priang buram na uba transfer lemba ka jingruai priang naki kena school ka mau khap Presbyterian LP ka jingpen ku buram yo kongsan bat yo wei na kirirang ba uba lami na katika school uba ke tensir. Bat hadin la shim ya kapali ban host ya ketika program da ukes menlang marbanyang layo ru kajing kren na urang basnong uba dio star nong kendri kajing pensnow ya kami memorandum layo kajing syat naki kena school jong ketika school. Layo shishu ru kajing ruai naki kena school barim layo ru kajing kren na head teacher jong ka school uba Aisel Khongji kapawar na kena school barim usamla Elbrin nong kendri kajing pli perda ya mau thodak sakan mau nakani kajing dap shis pas nem jong ketika school layo ru kajing kren na uba rabok tensong badru layo kajing kren na MDC barim jong ka lengker dem light kro uba rengkat lendem kajing kren na kongsan ha ketika sngi uba Prestun Tensong kadil naki kena school jong ka Opar Primary School mau kham larwai ru naga jingruai ka bala shim naga kot jingruai jonga balang Presbyterian naga numba jingruai lais pak ndai penriu bat khadu la yo ka vote of thanks naga head teacher jonga school mau kha Presbyterian SSA UP school. Hadin bot ke jing penher lama na MDC barim jonga lengker dem lait kro uba rengkat lendem bat ke jingruai kerku penwai na i MSK Mauyong. Hakatiga sngi MLA uba Prestun Tensong ula kular ya ka school ban ajing yarap shipaulang bat ula kular shushuru ba house nem arajar penriu onsnano ya ka surok ka bayamenta kadang poi hasiteng ulum kumta uba Prestun ula ong shushuru wala kalajan makanaru ban penpoi ya ketika surong nrei kajaka kalong ka bakhoru khoram nrei house nem arajar penriu onsnano ya ketika surong bat ula pensngauru ya ka mangtengka ka ba arpau klur kuman syukdo hangne baka mau khap dang haban hiar ban ya jaka kechat na kajaka ka bala poi surong kumba arpau minit kat kum gajing patai kinong shnong mau ngawan biang hangne apo asnong jong hi mau khap lada ngamba kla kadei ha ka jan bakut uah jar lai ngaya kijat ngakan mau sa nang te na pomlum ngahir satai sapo nong jeri waskong na nong jeri waskong ngaya da kijat hanne mau khap nang takiu biang hante apo khoir jan kelalendang nabar bala thai palat khamtam ka banga thai palat kari nantai ban yat napo nong jeri waskong ban poi hagani ka snong bau kha dengan kenmau ya pitu bibor bat ka jia per menta ka genti ka banga yat kamdon wat tang siken siten kentar ka banga hiar banga kermen skem por banga kiu ngan pendep ban kiu palat ya ka sausan minit kata ka banga amnut take away ka banga kwa ban pentip ya pi kipai ba nong snong barok bat kentei bat senrang bat ki kun samla bat ki het ki berikat panganang hiar nang tei nalat surok syadi ngakwa banyatu ya pi baha uar hajar arpun riu ngin sakot tendano ya kali kesulok jongpi bat karung hadu ar kilo sauspa meter ar kilo sauspa meter bat ngesyatul pa ya pi ke estimate tang ar kilo sauspa meter poi jat poi sekar poklur kador jo kali kesulok jo pi ka jat poi sekar poklur namar karet karambat bun ki kenlok ke bangi hap ban pendit ban penbiang dengan next camp andeng ladet ban trei kesulok ngan yo ban hiar biang sesisin barat li ke kesulok ke jongki dengan kermens camp ba kasnong mauka kanang ipo kanang ipi kanang bit kanang biang batlu hinang kiu hakayo gapot bat kakamai kakaji kabang skutrat kendiat tayo menswa kelayo ya kesithi nakaborsno jom kamau ka
Bakila syas ngau baru bangin penpoi ya kesulok nama kap satai sepo nong jeli waskok kata kabang suka kulai sibur ranas nong idon hangni kilaya menjurlan hadin banga kerpat ya pisngau ba ai ke jaka teka banga kerpat ya pi kitrai jaka baik ngau ba syak ya ke jaka jombi bagi peniat ya ke surok namar bahadin baka surok kapoi kenmal bah kade kaspa hiong kamau kading kajing thum kajing te kanlong kajing mentoy ya kayin kasen ya kakamai kakaji jongpi ki padba nang ne na posnom mau kham ladengila ban perpoi surok kum mango pi hantai hano jiri waskom kenmal bah kamau khap kande kasen tarba kabang nginya yang lembah na kaneka snom gojompi kanang tengsian kanang pau kanang pu kanang bit kanang biangbu te hakabai dei bat kaneka skul ngakwa ban ong yepi bangangit skem lembah jom ke managing committee lembah jom ke balang tongin ya simkia bang ngintang kentiu susu ya ka jingbit jingbiang jom ke school ke jampi om dei tang ya ka LP Henry wat ya ka upper primary school ibabu aisel menai la de batai ke jington kam jo ke jingnang ke jingstat ngakwa penyetu ipi ke sorka ngilaya simkiang ngilaya tuat ngilaya ken ya dia bakot kan itu ipi ka SS school kajingrap na kasorkar India kan sakut no hawnai march ar hajar ar honri menta ya kan ne ka school kabadon hadu kumba khatsau hajar mut kinong ikai ni hap simti no mangi kasorkar tengah kwa ban ong ya pi lasai kasni don ke kabinet iladon ke jipet krek kabakerpang hakaba nadu katulok bat ke jimpenia ya ka SSA school ngin sa simti no mangi nakaliang menjoka sorkar bat ngangit skem bagi non hikai SSA kan long ka jingker ku ya ki parok bat ngin sapen benar nakabentang kani kakamba kakamsan kabangi kum kasorkar ngisim balai pengikwa ban pelut kambun kepisah hatbedei bat kajinang gerisa namar bangi yoi ngangit skem mapi kikme kikpa piyoi kipat ba nongsong snong joge jela jongi kiyoi ba kajinang gerisa kadei kaput lu ya kayo kapot jong ki paiba hakejela jongi perahoi bagi kwa bahau ar hajar ar tokra kabagi ong kata literacy rate ni kwa banjarengkat dor bat ka Mizoram kadai ka highest literacy rate hapo kari India borok kawai kapoi kendai pun yo persen te mangiru hakejela mikla ni kwa banya be ya kata kathong day na katakadaw baka budget kabangi ngipas na kaway kasnem siya kaway pat kasnem kabahetam kaday hapo ka education department balay bangi penkiw ya ka budget chungi na kaway kasnem siya kaway kasnem kung mga ong pinamarang yo i ya ka jing jong kinohikay yo i ya ka jing jong ki nong penya ya school ki managing committee bat kinong kitli ya ka school piong ka balang piong ka snom bat kumta teter kadon ka jing kitli na kaliang joki bat ka jing ka baki ya perlu day na katakadaw bang ongi pina kaliang joki ka sokar ni persyang ban simti kawe hadir kawe pat bat ka jing lut kam tamme ha ka jing simti jongi ya ka SSA school nadu unius nemu banwan April ar hajar ar penrio kan poi kumbasi hajar aspa plur sisnem kabangi ke sorkar jela ngihap ban pelut tingangit kem bakatakan long ke jimentoy
om tang ya pi ki kemi ki pa anre ke jing betul ki hep ki barit ru ki bandi ya kata ke jing sangat ya ki jing nang lemba ki skul ki badon hak keleng saudon jong ki snom ki thau bat keleng saudong jo ke jelamit la jumi barok kawe ke ka banga kerpa ya ki nong hikai bi snow bah ai ka bhatam ya ki hep ki barit ki jumi kenang bakin yo ya kata ka lawe ke jonti ka babit ka biang kenang ba ka akor ka burom hakari ka chat benliu jumi kan nang yai ilbi na ka we ka por sya ka we pat ka por snow bah ki khon samla bai kan mau bah ya ka we ka bang jukren na ka por sya ka por kan mau ban ri burom ya lagi wat ong bahari lajong ngalek ka pomon don ki bakren ki baperkhat kumta teng ya ki rang ba ya ki himmen lani ya ki kume ki pa khen khen kor su ngim ya khen briu su ngong ya pi ka ne ka de ka ba ma haduk kata-kata snow bah burom ya ki kume ki pa burom ya ki bahalor burom ya ki nang hikai jong ki khnang ba wat ka tin jong blei ka ong pin kam im slem ndai tak ke Islam pin yo ru hak ya ka jingkur ku ka bau bleu ai ya ka long ren yen jopi iwe tuwe tengah kerpa ko ki khun samla ba e tongin ya te ya ka long yen ko long sen tongin ya te ya ka snong ka thau tongin ya te ya ka ri ka chat ben riu jomi ha ka lenti ka ba dei ka ba pit ka ba piang ka kum ka jiyo jomi ya kan nong rim joko jengi kai nadu bangindang le kelas A hadu banginda kemen la syai la shismi te kabak khaddu ka bangakwa ban ong hakane ka puar kolong da kamenta ban pensa jiken ma ya kan ke jingra ke jongi ya ke jingda shis pas den kan ka LP school Presbyterian Maukap ngakwa ban penbena bakatu ke jing ut ke jing nam jong pi nakaliang jonga house nem ar hajar apun riu ngan ai shitola bapin pendon kam hapo ka school ke jong pi tang bayakan ni ngindang ya slok susu lese bat juga bu aisel bat ka jing committee langin pendon kam shua ya ke madan nengin te shua ya ka beling ya kata ngai ha ka jing start bat ha ka jing ya penbe hapdeng jong ka school ka managing committee rengkat badna ha kini ki kendiat tayo ki banwan tina kalian jonga dang itai kentin ngam kwa asyuk ban bun ketin namar kajing shit ru ka bajur ki papli ki hep ki barit to blay playing in ai ru kajing thapti